Salubonani, thanda ukulibingelela futhi ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu osiphe futhi elinye ithuba ukuthi siphile kunenge sihlangane lakho phakathi kweviki, kunengi uNkulunkulu asibusise ngakho. Angani singambonga izikhathi zonke. uNkulunkulu usebenzisa abantu ukuthi enze something empilweni zethu, aphinda asebenzise lawe ukuthi ubusisa abanye abantu. So uNkulunkulu engasebenzisa abanye abantu, asebenzise ezinye izihlobo, asimbongeni, siphinde siyebabonga lalabo abantu ke. Kuqakathekile ukubonga ngalokho esikwenzelweyo uNkulunkulu asenzele kuhle asikhulekeni. Baba lungileyo sezulwini, siyabonga ngoba uyasithanda, siyabonga elinye ithuba osiphelona ngoba phakathi kwethu sithungamele ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo, sihamba ngohambo sisukela kuAbraham ubaba wethu ukukholwa. Siza connecta futhi okunye okuqhakathekileyo kuye uAbraham asifundisa khona ngempilo yakhe. Sigcine sikhuluma ngokubizwa. Kumele mina lawe lathi nxa sibiza sisabele, singafaki izaba, singafaki izizathu ezinenginengi. Kasabeleni umlimu ufuna ukulungisa ubudlelwano bethu laye. Umlimu uyasifuna, ufuna ukuthi asisindise. Kodwa kukithi njengabantu kabambi bantu ngamandla, uyancenga, uyabiza, uyalandelela. Abraham wabizwa wasabela. Sabela lawe ubizo luhle, sabela lawe ungene equleni labantu abazakuba lentokozo enkulu uJesu esiza. Right. Siqhubekeni futhi sikhangela ezinye izinto lapha ezimbalwa ngoAbraham. Uchapter 13 iverse 8 sike sayithinta kuliyana iviki. uAbraham uthi yena izisebenzi zakhe, lezi sebenzi zikaLothi abelusi, nxa sebexabana kabizi bona, ubiza uLothi ahlale laye phansi akhulumisane laye, athi yena Lothi thina kakumelanga silwe ngoba siyizihlobo, we are close relatives, siyizihlobo zegazi. So ngicela siqalise khonapha, kuthi ukuthi amavikanyana ambalwa lapha sebesikhuluma ngami lezihlobo zami, ngikhuluma lawe lezihlobo zakho. Kuqakathekile ukuthi ke kube nokunye okulungiswayo phakathi kwami lezihlobo zami, phakathi kwakho lezihlobo zakho. Sobethana kuqakathekile sike sathinta ukuthi ubuhlobo bethu njengabantu abamnyama buqakathekile. Singasebenzisa amagama amaningi amakhulu axotshelwa abanye abantu khatshana, kodwa ke njengoluntu, njengabantu, izihlobo kumbe abantu general esiphila labo, kuqakathekile ukuthi siphile labo kuhle. Kuqakathekile ukubana bathola usizo ngathi ezimpilweni zabo. So ngihle ngikhulume lapha, ngicela ngeke ngakuthinta sikhuluma ngokuxolelana, mana ngikuthinte futhi lakathesi ukuthi phakathi kwethu njengabantu siyaphambanisana, siyaphambanisa abantu, siyaphanjaniswa. Asike nisithatha amathuba okulungisisa lolo khophe osolukhona emulini, lolo khophe osolukhona phakathi kwakho lezihlobo zakho, lolo khophe olukhona phakathi kwakho labafowenu, phakathi kwakho labakinizala, phakathi kwakho labazali bakho, labantwa bakho, kabulungiswe njengoAbraham. Nxa ungumzali, biza abantwana ubahlalise phansi, lilungise into eluhlupho emulini, ubatshele uthi wena kakwenzi ukuthi thina silwe ngoba siyizihlobo zegazi, kakwenzi ukuthi sihlale singakhulumisani. Nxa ngikhuluma ngikhuluma nabantu asebafungelana ijoy elamakhala bomvu, khuluma nabantu abanxaphayo nxa kukhulunywa ngesinye isihlobo sabo. Kodwa ke uAbraham uyasitshengisa enye into uthi yena kakulungiswe, ngiyacela mina whatever it takes, sondelela abemuli yangakini kulungiswe okumele kulungiswe, igama lenkosi lidunyiswe,
siphile kuhle lezihlobo zethu. Abanye abantu abasixabanisayo bengabe kwenzakala ngomakhelwane, kwenzakala ukuthi ngabantu abaseceleni. Yebo, abanye abaxabanisayo ngabayiphathi yayona leyimuli. Nxa silungisa labo kababizwe kuzolungiswa, kuhlalwe phansi. uAbraham wathi kakwenzi Loti, kakwenzi. Ngiyacela mama, ngiyacela baba, kakwenzi ukuthi usaphila emhlabeni. Wesi ngensuku zokucina wena lo dadewenu lingakhulumisani, wena lo nyokozana lingakhulumisani, wena labafowenu lingakhulumisani. Khonokho okubangwayo kakulungiswe, igama lenkosi lidunyiswe. Abanye abakhonza abantu bona akulandaba siyahlangana ezulwini, kakwenzi akuhlanganeke ezulwini silalolo khophe umlimi asenzele kuhle. Lord akwenzi ukuthi silwe, kakwenzi ukuthi sixabane ngoba sizihlobo. Bangapha bakini, bangaphi izihlobo zakho. Asibadingeni izihlobo ezithandekayo, silungise, kakwenzi ukuthi umnyaka uphele, iminyaka iphele, amaviki aphele, izinyanga ziphele, wena labangakini kuxatshanwa sike sakhuluma ngento zamalifa, akujikelwe ecelweni, kakulungiswe, singaxabani. Igazi lobuhlobo bethu qakathekile ukudlula izinto, sihlobo esithandekayo. Qakathekile izinto zizaphela, zingaphela wena lami kube sokusithi. Wena lami siyahlala siloke sizihlobo, lokhuyana kungasekho, amasofa engasekho, inkombo zingasekho, siyasazi lokho sizihlobo. Senze njani? Asikulungiseni. Nangu uAbraham uthena Loti, mntana omfowethu, akwenzi ukuthi silwe, akwenzi, ngiyacela kakwenzi. Akwenzi ukuthi kube lezimpi emulini, singazivumeli lezo muli. Abanye sesiphakathi kwazo, kasidingeni indlela yokukulungisisa. Indlela yokukulungisisa ukuthi sizehlise omunye komunye, sihlale phansi njengemuli, sikulungise. Abasixabanisayo bakhuzwe, sibuyisane, igama lenkosi bese lidunyiswa. Lanxa sehlukane ngokuthula. Bible litlona uAbraham bese sithi kuLoti, hayi akwenzi sihlale sixabana, so isolution yile. Likuzwe kuhle la. Ngamxotshu Loti, ngamxotshu uthi yena isolution yile ukuthi Loti mntanami, mntana omfowethu, aseneli uforums, aseneli la ulamasofa lami ngilamasofa. I-sitting room sile 1, ule TV lami ngile TV. I-sitting room sile 1, ule stove ngile stove. Ikitchen lilodwa, ngangcono uphume angikwazi ukuthi ngubeke njani. Khululeka uyedinga indlu, hlale laphana. Angikuxotshi ulokhu ngwakithi, behlukana ngokuthula. Ngizama ukudinga ukuthi sikubalance njani. Nxa lisehlukana lo mfowenu lingalwi, kungabi ya vele sengihamba siyahlangana ngezimfa kuphela, kumba mbuye emfeni yakho, ambuye ungafelwa ngoba into ngenze yona inzima. Akuhlalwe phansi, singakehlukana, uqale kulungisiswe lokho kusihlukuluzayo. Uzothi nxa sehlukane kuhle ngentokozo, kube lula futhi lokuthi sihlangane, sivakatshelane. Phela abantu abaningi kade sebehlanganiswa izimfa. Kodwa singakuhlalela phansi okwindaba lokhu kulungiswe. Loti asihlale phansi kulunge, bathe sebelungisile. Behlukana sebelungisile. Wasukuma uAbraham wathi yena khetha, ongakhetha ngapha enkayi, mina ngizakuyahlala eFelabhusi. Ongakhetha ngapha, mina ngiye ngapha, ngoba engingakufuniyo ukuthi mina lawe sixabana. Bavumelana, wama. Kwakumele
nge-age u-Abraham kube nguyodobha kuqala, kube nguyokhetha kuqala, but u-Abraham athi no ungakhathaze, khetha mfana mkhetha. uLothi kuthiwa wasephakamisa amehlo wathalaza, wasekhetha indawo enhle wayahlala khona ngale, u-Abraham wayahlala ngapha. Sihlobo ezithandekayo, ngiyakhuleka ngiyacela asike nisilungiseni okusihluphayo lezihlobo zethu. Kakwenzi ukuthi ube yintandane abakini bephila, kakwenzi ukuthi ube yintandane ulobaba omdala, akwenzi ukuthi ube yintandane uante khona, ube yintandane abazala bakho bekhona, akwenzi ukuthi ube yintandane ugogo ekhona. Okwenza ube yintandane ukuthi kulento engalungiswanga okumele ilungiswe, kayilungiswe ngegama lenkosi. Ngeke ulala ungadlanga izihlobo zikhona. Wasesuku uLothi wathi cha, wahlala le u-Abraham la wazohlala ngapha endaweni yakhe asambenini la. Bible litona ku chapter 14 kwase kusenzakala ukuthi amakhosi angu-4 abuthane, athe esebutheni ahlala phansi aplana, agcina esiya athaka iSodoma leGomora lamadolobho wonke ayeqaqele ayeseduze khonapho, bayawa athaka. Eku-athakeni kwabo behlasela obhalayo uthiyene eBhayibhelini lapha, kwase kusenzakala ukuthi bathathe uLothi bamthumbe. Esinye isisebenzi sikaLothi sasesiphunyuka sabaleka, sakhumbula ukuthi hayi ukhona umdala, sayagijima saqonda ku-Abraham sayayibika indaba. Sambini la, wena lami indaba zakho zihlalelwa ngubani? Kulabanye asebedobhe abantu le izihlobo zakhe zikhona, ukhulu wakhe khona, umalume khona, ubaba omdala khona, ngenxa yento eyenzakala ngeminyaka kabani bani ngale. Indaba zakho ezabantu abakho sezihlalelwa ngabantu kazana, izihlobo zakho zikhona. Dingabakini ngizama ukukhuthaza imuli, kumele sifambaneni njengemndeni, igama lenkosi bese lidunyiswa. Wagijima ke wayatshela uAbraham, wena ugijima usiyatshela ba xa kule nto elungiswe ekhaya, utshela abani? Angitsho lutho, ngangizwe kodwa these days kuthiwa hayi sokulabafundisi abalungisa zonke izinto. Ku-right, amen, haleluya, kababuye bezokhuleka abafundisi, but ungakhohlwa ukutshela abakini. Nxa uloyihlo omdala, ulokhulu, ulomalume, ungabakhohlwa abakini. Imuli engadilizwa yikuthi umalumami kakhonzi, mina ngiyakhonza, noma engakhonzi isihlobo sami vele nguye kumele ngimsondele kakhulu ukuze abone ukukhanya kuye ensindisweni. Tefika ku-Abraham wafika wakhuluma ukuthi hayi, I think bonke basebebizwa uAbraham besithi ngibamdala kumbe besithi ngikhula, besithi bathi ebuye phefuzela wathi yena sokule nkinga, uLothi usethunjiwe, mina ngiphunyukile ngabaleka, bengingaqonda emasotsheni, bengingaqonda emapholiseni, bengingaqonda enduneni, but ngithe ngakafiki kulaba bantu ngizoqala ngekhaya. Baba omdala ubusungincedisa, ungitshela ukuthi ngenze njani, ungiphelekezela ukungena ema-ofisini athize, hayi khona ukuthi ngiyengena labantu kazana wena ungekho. Lasukuma ixhegu lathi hayi mana siyayilungisa ngumntana womfowethu lo, haleluya. Ngangona umdala yena kudingela abantu ukuthi baza kuphelekezela, mina amadolo awasavumi, lingaqeda libuye lizom-update. Baningi izihlobo zethu esezisizwe izinto zisenzakala bekhona singabatshelanga. Gijima uyetshela abakini, kungaba le problem ubikela abakini. Nxa ucelebrate izinto uphumelele, tshela abakini babekwazi.
ngoba ubuhlobo kabugezwa malidunyisa igama lenkosi. Ngeke ukukhuluma noma beloya ngabakini, noma izidakwa ngabakini, abeshambroko ngabakini, ngaze uqambe ngawumhlobo ngabakithi kakupheli, akugezeka kutshintsheki. Nansi indaba yokuqala engibongayo. Kuyimi kunguwe kuyithi sakhe sithi khathi seligijima libuya soku 10 yini lasuka lapha lenza impi lapha lakhetha layali umuntu oziphumela kaxoxwanga waziphumela so hayi uzabona yedwa kukangaki sitsho njalo. Sitsheliwe, sabizwa, sancengwa, satshela uhlupho, but saba lesizathu ukuthi antu waziphumela. Waphuma khona egumeni akulamuntu amxotshayo wathi yena usekhulile waziphumela. So nxa isekhulile ngakubona antu yena ukhulile. Hayi izihlobo ezithandikayo. Hayi uAbraham ngatsho ukuthi wena futhi nguwa usilwa laba abafana bam, phumani liyetshela bona bese lihlala la. Wasukuma iBhayibheli lami lithi lona wabuthanisa amadoda angu 318. Yena uAbraham wawadinga wawalungisa, wayele army vele emzini wakhe. Haleluya, wayele army. Ngithe army leyi ungabona lapha yayingasiyo yokulwisa abomndeni wakhe. Abraham ayilungisile wayi-assembler eyokuvikela abomndeni wakhe. Xa indoda lifika izobika uAbraham uyinika amanzi geze, ayinike ukudla idle, itshintshe izigqoko, iphumule, abeselungisa amadoda athize 318 versus 4 armies. Athi ngoba laba bantu bathethe imali eningi, uthi yena wathi ngibalandela amnyethathi wasukuma ngoba isihlobo sakhe sasithunjiwe. Ayinxeka liyengizwa isihlobo sakhe. Wasukuma wafaka impilo yakhe elixhegwe njalo engozini ngoba isihlobo sakhe sithunjiwe. Namhlanje ngithi mina unezihlobo zakho ezithunjwe ibuyanga, izihlobo zakho ezithunjwe imikhuhlane, wena iarmy ongayibuthanisa ise Standard Chartered Bank. Thathi ikhadi uyeswayipa umuthi, swipe amaphilizi, swipe ukudla. Thathi iarmy uyesupporta ukhulule abakini abathunjiweyo. Isikristu lesi. Wasukuma Abraham, lawe sukuma lami kumele ngisukume. Suke weza umkhosi, isihlobo sakho siyalamba, isihlobo sakho siyagula, sake sihambe empilo laphana lani liyakwazi isihlobo esithandikayo. Uthi uyafika empilo senza umthandazo, uyazi ukuthi uyathalaza kwenye umbheda so sivanduza umangala. Lingene kuseni ukhangela umbheda oseceleni ngakula sethekeli. Libuye emini umbheda oseceleni ona lwana umuntu lo uyagula ngala sethekeli, ntambama ngala sethekeli. But ungacabanga ukuthi ngala zihlobo nezihlobo esezizwile ukuthi uthunjiwe usesibhedlela kodwa ziyahlala phansi zithi isala kutshela sikona ngomupho anti samkhuza waphuma lapha nje wathi pesu ezibona ngani usengumuntu right. Umhlaba uyangifundisa isifundo. Hayi dinge army uyemvakatshela usulamabhanana, igama lenkosi lidunyiswe. Khulula bakini. Ekami asibafinyeleleni abakithi asebebotshiwe bathunjwa ngumhlaba, sisondelelane lezitha zethu, singalahlani, sibe lezizathu ezibambekayo. Umlimi ufuna siphile impilo, lobuhlobo bethu buqinile, lezihlobo zethu igama lenkosi bese lidunyiswe. 4 armies versus 318 men.
lo mdala ngasalanga uAbraham wahamba naye wahamba enjalo luphele ngodondolo wahamba okwamenza wasukuma into eyiwani ukuthi kona awusikuthi kuthunjwe iSodoma leGomora ikuthi kuthunjwe iSodoma leGomora phakathi kwabantu laba kulesihlobo sami enxenye ngokufika empilo fikiswa ukuthi kulesihlobo sakho amen kulesihlobo sakho kulesihlobo sakho kulesihlobo sakho esithunjwe ngengakhuluma izihlobo zethu ezithunjwe indlala zama yebo ngeke ufide every month ngeke umnike ukudla every month but at least ngalelo langa ufikile la yakadle esilamaqanda ahleke umfowethu ujala utsho njalo mandlala ngisithi umfowethu abaye ngikhuluma ngosasithelo umfowethu usasithelo ujala ukuthi yena abantu kasizwisisi asomali kuphele efunakala empilweni ukuyafika ezihlobeni zakho uthi salibona lichonile ndlule ngilibona ngukhwethu omkhulu maliqinisa igama lenkosi sinkwa kuphela noma singasole sesihlayisiweyo sako proton sako lobels lese singelabizo ngaze ufike laso esilong ukwenze ngenhliziyo enhle umlimi uyabusisa umlimi uyathungamela bangaphi abakini bavakatshele bakhulule ngegama lenkosi yethu Jesu ngicela sehlukanisa izinto ezingithula khathesi sisakhuluma ngokubancedisa physical ngezinto material things siyefika kibo sibanike laso isikristu esiqhakathekileyo abantu bacabanga ukuthi ungakhuleka kuphela soku-right qhakathekile ukuthi ungakhuleka phela ungakhulekela umuntu olambileka suthi uyabeloke lambile wede sekhulekile thandazo kwethu but isisu kasidla umthandazo isisu sifuna ukudla wena lami asisondeleleni izihlobo zethu prayer ndingaze likhuleke all night prayer yabo hallelujah lay side spiritual side right but ngapha indlali lokhu ichaya umzala ulokhu esesibhedlela lingakhohlwa seZimbabwe ezimzima isibhedlela umhlaba lo iZimbabwe le isibhedlela imlizwe lonke phela iZimbabwe yayithandi lokhu isiphilize eli1 elapha uzifo zonke iparasite enxela beCovid banika iparasite khonapho angikwazi so wena izihlobo zakho uyazazi sesibhedlela uyamazi umzala wakho sesibhedlela ukuthi ubegida ngala kulandaba but isihlobo sakho esesigula imali yamaphilizi ayikho kalayo wena ulayo hambe emthengela eQV pharmacy ungamthengeli kuphela udlule koGreens umuntu va nge100% lamabanana yo iami okumele uyibuthelele ngoba isihlobo sakho sithunjiwe Abraham wakwenza Tenyenya khona lo bemthola umfana bembophile so wababulala bo haleluya wachawa atha 4 armies wabaqeda wakhulula umfana wakhe wabuyela la yesethokozile zihlobo ezithandikayo mana ngikhulume labanye abadala abazali liyakwazi kulabantu abena abathunjiweyo lapha sukumani libakhulule sikhululeni izihlobo zethu ukuze impilo ibe mnandi asiqhubekeni sigijimeni la nyamthanda uAB nyamthanda uAB Abraham nyamthanda faka impilo yakho ibe lusizo ezihlobeni zakho ungabi ingozi ezihlotsheni zakho number 2 esemncedisile ngezinto zomhlaba material things abezomncengela ngapha spiritual hallelujah Bible idona ku chapter 18 kuyabuya ingilosi 3 visitors sike sakukhuluma lapha sikhuluma intshumayelo ethi asisodwa ukuthi izolo abanye bengenisa izihambi babengakwazi besithi bangenisa abantu kanti bangenisa izingilosi imizi yethu kayivuleke amagedwe ethu kawavuleke singenisa abantu bathola amanzi okunatha igama lenkosi lidunyiswe
uAbraham wabona abadala abangu3 bedlula wabegijima siyabahlangabeza wabacela ukuthi babuye emzini wakhe bangena waxoxisana labo baxoxisana naye wababulalela badliwa kwabamnandi iBhayibheli abulithi lona sebexoxisana abadala laba baze bakhulume naye futhi uAbraham kuverse 9 bathi bona kathi ungapusana ungapusara umkakho uAbraham angani uyethu ukuthi khathi bamazi umkami babe sesithi ukhona etendeni enye indoda ikhuluma ithi yona hayi ungakhathaze ngomnyaka ozayo ngesikhathi lesi uyabe phethe umntwana uSara kuthiwa wezwa esetendeni wabehleka ngoba wayesemdala ngapho ungabalusiye emuva uAbraham wasokwa lo mntana kuIshmael uIshmael ele 13 years uAbraham ele 99 hey sabelitshela ukuthi awakhathazeki madala wakhathazeki next year ngomnyaka walo kwapha ekhaya kube kulezi thuba ezichayiwe uSara wabethela kwaze uthi uSara uyahleka wathi hayi anihleka ngicela ukubamba la sibambe la sikhulume ngokubizwa kwaAbraham sikhulume ngoNkulunkulu emthembisa ukuthi uyaba isizwe esikhulu wamthembisa ukuthi ngiyabe ngilawe ngizabusisa abakubusisayo ngithuke abakuthukayo hlobo sithandikayo uNkulunkulu emthembisa every day kuyahlala iminyaka lesi sithembiso singakagcwaliseki umlimi kakhohlwanga akuthembisileyo esihlezi phezukwakho akuthembisileyo okwenza every Sabbath sibe lezi nkonzo ezinje isithembiso esisodwa esimileyo esokuthi ngelinye ilanga inhliziyo zenu mazingakhathazeki I will come again leso sithembiso sasigcwalisa umntana layehleba uSara bokuthi hayi sengaka hayi ezinye izinto kayefuna ukukhulunywa kodwa haleluya umagogo wazithwala ngokukholwa waphiwa amandla okuthwala 9 months mambo ukuthi mbijana ngiyake ngizibuza ukuthi umama abazithweleyo kati nxa umuntu esithi ukhanuka ipizza ikhanuka ngumntwana kumbe nguye ngoba umntwana awukhanuki into ongazakuyidla so Abraham la athi ehlezi uSara singikhanuka imaqanda ngikhanuka isibindi kwaba lentokozo ngekhaya ngoba uJehova wathembisayo uthembekile la kuwe hlobo sandika kasilindeni ungathatha isikhathi eside ukuthi umlimi usalungisa izinto alungise lawe kungafika isikhathi sifanele isikhathi sivuma isikhathi umlimi uyavula kungavali umuntu abantu sebekhohliwe Abraham eselahla ithemba Sara eselahla ithemba sebenza plane yokuba lo Ishmael ngabale emuva ngale kuba le plane uAbraham esesiyena angangcono Eliyaza abeli indlalifa yami ithemba seliphelile uJehova uyangenela avuselela amathemba ugogo wazithwala haleluya so lo sibizayo lo esimlandela uthembekile lokho asithembise khona uza kugcwalisa okwethu kuphela njengabantu ukuthi simethembe uthembekile thembekile asigijimeni nxa sebeqedile ngoAbraham asibambeni lapha nasenye into engibambayo la isihlobo sithandikayo ukusiza izihlobo zethu kakuthi ukuthi wena kawula problem lapha kuAbraham kwakule problem eyinqumbiso ukuswela inzalo akulanto ebuhlungu ngicabanga ukuthi lathi emadodeni kubuhlungu kibo mama kuwes ukuthi wende nxa wendile iminyaka iphele uswela inzalo kule pressure ngapha la ngapha uthwale nzima ukuthi kanti kuphambaniseke ngapi stress ayelaso uAbraham istress ayelaso uSara benelisa benjalo benohlupho luqatha okuyalungisa uhlupho lukaLothi ngathi sonke semhlabeni sonke siyadubeka hayi bayekele la beke zakho inhlupho eceleni uncedise izihlobo zakho haleluya nxa
beqedile izihambi sezihamba nasi into engithabisayo obhalayo uthi yena owes3 khona phana emadodeni angu3 angena kuAbraham haleluya kwakunguJesu uqobo lwakhe sihlobo sithandekayo kuthiwa bafika ngesikhathi sokuchisa ilanga lalichisa ngalolo suku uJesu uyasivakatshela impilo ichisa azosinika igood news esenza siqhubekele phambili ngohambo ikakhulu kulokho esesikukhethile okungumlandela nje inkosi lomsindisi kuyake kuchise kukholweni abe sethutsha azosinika igood news Hliziyo zenu mazi ngakhathazeki Abraham ngikhangele yimi akuthembisayo uma Griza liza kuba lo mntwana wona somkhulu xa seziphuma izethekeli uAbraham ofana nayo akhumbule uLot ngenxa yalokhu lamadoda kumbe lindoda esikukhuluma lo Abraham ikhangele eSodoma leGomora ithona ngeke ngimfihlele uAbraham ngalokho esizakwenza Abraham sisuka lapha siye eSodoma leGomora ububi babo sobuqansile bafike ezulwini so sifuna ukuyabona siye checka ukuthi khonke sikuzwayo yikho kanye sifuna ukufika physically sibe le evidence so saya khona ngale singakubona kuyikho sike siqede lawo madolobho aphele nya khona uLot wayerescue khona ngapho wasuka lapho wabuyela but uAbraham ngathi ukuthi ngabaza labona ngazama sibanda ngazama moyo lapho ngagijigijima laphana but umuntu wabuyela so lithi ngithini uNkulunkulu kangeke angifake icala uyakuzama ukuzigeza akakwenzi ungazigezi ungadinwa ngabaki abe seqala uAbraham ukumncengela hathe spiritual side athena Nkosi yami ungathukutheli ngicela ukuke ngikhulume lawo ungathi ufika khona ngale uthole kulabantu abangu50 ngethukile kanti umhlaba so idorobho ubulawayo uAbraham aqalise ku50 waye ngaqalisanga ku1000 waqalise abantwini abangu50 ungathola kule 50 abantu abalungileyo uzababhubhisa yini uJesu ngayikhuluma loAbraham athi hayi kukhatshana lami lokho nxa bengu50 idorobho lonke lizasila wamncengela sihlobo sithanda ukuqhakathekile ukuthi khona nxa izihlobo zethu sesizincedisile ngezinto zendingeko yalomhlaba singakhohlwa ukubancengela singakhohlwa ukubakhulekela singalali singabacelelanga umusa esandleni sikaJehova abangakatholi ukukhanya singabalahleli khathana kasifancengeleni ukuthi umlimo abazwele abanye bengaba sebesezindaweni ezimbi abazifake kizo but bayadinga ukuncengelwa yimi lawe ngoba bayizihlobo zethu kuza kuba mnandi ukuthi mhla icilongo likhala ubona abakini labo bekhona ekhaya ezwini bazokuxhawula bathi siyakubonga ngoba kawusilahlanga wasincengela sihlahlekile sasathola insindiso awancenga uAbraham wathi right kungenzakala ukuthi kungasafiki 50 kube le 45 ke wathi hayi noma kushodile 5 ngiyabasindisa wehla wazi wafika ku10 sihlobo sithanda singadinwa bazali abanye abantu bethu bazifakile abanye sebephila ngama drugs singabakhalali insuku zonke isuku lemini kasibancengeleni kuJehova kasibancengeleni kumlimo umusa wakho bafinyelele bakhululeke ngoba bayizihlobo zethu besehlukana lalindoda Bible lithi amadoda amabili aqhubeke ayengena eSodoma leGomora nxa ekamba amadoda lana uLot ngoba kulento ayifundile lapha ngekhaya imithetho emihle wabebona la izethekeli wazihlangabeza wazingenisa endlini yakhe wayesendaweni elokuxhwala esendaweni lobubo obubambekayo Bible amlitona nxa bengenile kolothi amadoda wonke
alelo doropo ayachaya umnyango koLoti, bachaya umnyango, bachaya amawindi, bathi Lord sinikela amadoda angena endlini yakho siwenza abafazi. Wala uLoti ngoba kukhona ekufundile ehamba loAbraham. Bible amlitona amadoda laza asukuma amabili amprotect uLoti, achaya amadoda wonke wedorobho ngobuphofu va kulokuthi amadoda abuyele kuthiwa yilokho edinga umnyango wokungena khona phela eseyiziphofu engaboni. Isono sihlobo esithandekayo ukuze abantu bakhululeke kudinga ukuthi sincengele umhlaba uJesu akhulula abantu, ngoba isono lanxa usuyisiphofu, lanxa usuyisilima, isono asiphuseki nxa umuntu eyedwa ophusisa abantu esonweni nguJesu, obafaka uqhweba ukuthi lanxa isono besilangatha bengasifinyeleli nguJesu. So qakathekile ukuthi mina lawe sonke sincengele umhlaba, sincengele izihlobo zethu ziphuse isono babuye ensindisweni. Kuseni Abraham wavuka ekuseni wakuma lapha ayeme khona lo Jesu bekhangele iSodoma leGomora, ekhuluma encenga lapha ekhangele khona. Wafika wama la khonapho, wavuka ekuseni wakhangela, wabona intuthu ithunqa ukuthi ilizwe seliphelile. Wezwa ubuhlungu ukuthi kambe uLoti kumi njani. Sihlobo esithandekayo, icilo ngoselizakhala uJesu yeza masinyane. Bangaphi abakini ikakhulu ekukhonzeni. Umlimi asisize, kasibadingeni, kasibancengeni, singabalahli, singabaxotshi. Umlimi ufuna ukusindisa wonke umuntu. Kuyaba mnandi ekhaya nxa uNoah emi lemuli yakhe, lawe umi lemuli yaba ngakini. Igama lenkosi bese lidunyiswa. Nxa ngivala iBhayibheli lami lithi lona uNkulunkulu uthembekile. Nxa simethemba uthembekile, okwethu kuphela kumele sikwenze ukuthi singalahli izihlobo zethu. Sakhuluma ngezihlobo. Ngizama ukudinga amakona lapho okule problem khona, kasibancedeni abakithi. Abanye basuka bekhulume kubi, abanye basuka besithethisile, but nxa sebethunjiwe asambeni siyebakhulula. Igama lenkosi lidunyiswe. Umlimi asize, umlimi asiphathise, asikhululeni ngaphakathi yethu. uLoti usethunjiwe. Abraham, sukuma uyemkhulula. Thunjiwe uLoti usesibhedlela. Thunjiwe uLoti ulala ngendlala. Thunjiwe uLoti uyagula. Thunjiwe uLoti ngala mali yerent, ngala mali yefizi uLoti. Abraham ngenxa yeCalvary sukuma uyemkhulula uLoti. Igama lenkosi lidunyiswe. Kungabi lesihlobo esiyisiboda, kungabi isihlobo esiyisibonda. Abraham ukhona. Abakini bengalahlwa, bancengele kuJehova, babe khona ensimbisweni. uNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asiphathise. Lolu bizo lesiKristu lusenza siphile kuhle labanye abantu, lusenza sinike ivalue abanye abantu, lusenza senze okungajayelekanga, siphume kulokho okujwayelekileyo ebantwini. Singakhala labantu singathi I told you kwathini. Sizwisise ukuthi kumele abantu bakhululeke ngoba bathunjiwe. uNkulunkulu asibusise, kasikhuleke. Babo lungileyo sezwini siphathise, sibusise, sisize njengoluntu, singalahli izihlobo zethu. Siphathise sifunde ngoAbraham, lathi senzele umusa sibe ngoAbraham banamuhla. Ngenxa yegama lakho siyakhuleka. Amen. Noma ungaveza isandla sakhe eNingizimu Afrika baba, lonakele ilizwe lakho baba. Welinkinga engapheli kudingeka wena baba, awuvele baba. Abesifazane babulawa njengey'ntuthane baba, bahlunyezwa bayadlwengulwa Nkosi. Imisebenzi ayikho kulelizwe, nomhlaba ukho ezandleni zethu. Ehla baba, vela baba,
noma wasala ususibamba ngesandla sakho lifile lelizwe baba ulelizwe baba konakele ulelizwe baba abantwana bahlonipha abazali benza abakuthandayo emsebenza yikho indlala ibhokile baba sihambile saye endaweni enkulu safuna usizo kodwa silitholanga baba silithola kuwe sidinga wena manje asafuna ulutho lunye cela wena wehlele kulelizwe ngoba kona inkinga baba imisebenzi ayikho konakele malibuyiswe lethu ezandleni zethu kodwa ngey'ndawo zokuhlala asinalutho baba konakele wasiwa nguwe baba